yagiye. Izindi nshingano zose zagumye mu maboko ya Fred Rwigema, Bunyenyezi na Bayingana. Ku itariki ya 30 z'ukwa 9 1990 abasirikare bose b'Abanyarwanda bari mu ngabo za Uganda ku itegeko rya Fred Rwigema batangiye kurira amamodoka bagana mu karere ka Ankole hafi y'umupaka w'u Rwanda na Uganda, kuko Perezida Museveni atarari mu gihugu kandi Fred Rwigema yaratinyitse byo kudakumirwa ngo ingabo zagiye zidegembya. Gusa hari abandi bahamya ko Perezida Museveni ibi byose yarabizi abiri n'inyuma, nk'umunyamateka w'umunya-Uganda Dr. Mahamudu Mamudani. Mu ruturuturu ku isaa 10 z'igitondo ku itariki ya 1 z'ukwa 10 1990 ingabo zikabaka 2000 z'inkotanyi zahingutse ku mupaka wa Kagitumba ziherekejwe n'impunzi 800. Niko Stephen Kayinza yabyanditse. Ngo binjiye ku muvuduko n'amashagaga, buri musirikare wese w'inkotanyi yifuza gukandagira ku butaka bw'u Rwanda. Mu gahe gato bari bamaze gufata ibice bya Ryabega, Kabarore na Gabiro. Ubwo rero intambara yari igiye kumara imyaka 4 ikitwa iyo kubohora u Rwanda yari itangiye. I Kansas muri Leta Zunze za Amerika ho amasomo yuko barwana badahutaza agateka kazina muntu, imiyoborere y'urugamba n'imikoranire ya politike, ubutasi n'igisirikare byose byajyaga mbere. Gusa amakuru y'ibyaberaga ku rugamba yambukaga muri Uganda agahita akomeza ajya Kansas aho Paul Kagame yarari na madamu we amahugurwa ajya mbere. Nuko burira butangira gucya ku rugamba. Umunsi wa kabiri kandi mubi mu mateka yose ya RPF wari uri gutamuka. Ku itariki ya 2 z'ukwa 10 mu 1990 umunsi wa kabiri w'urugamba ku musozi wa Nyabwishongwezi, Fred Rwigema yaraharasiwe ahita agwa ku rugamba. Inkuru mbita i Kampala yambukiranye inyanja Atlantique ihinguka muri Kansas aho Paul Kagame yarari. Mu gahinda kenshi yese afata umwanzuro wo kuva Kansas agakomereza New York. Ibi yabikoze kuko asanzwe atoranya intambara n'igihe cya nyacyo cyo kugira no kurwana intambara runaka yahisemo kandi abona ko ari iya nyayo. Ni nako abyemeza ati: ntoranya intambara zanjye Rwanda, ntabwo mpfa kurwana buri ntambara mbonye, ndwana izangombwa. Icyo gihe yahise yambuka ku mugabane w'Uburayi i London mu Bwongereza. Umudamu we wari utwite amwohereza i Buruseli mu Bubiligi. Yafashe igikapu kirimo amadolari 80,000 y'Amerika, imyenda ya gisirikare n'ibitabo by'urugamba mu ntoki, afite itiki imukura i London imujyana i Nairobi muri Kenya akahava ajya i Kampala. Yabwiye François Soudan ko yabitekerejeho akiyumvisha ko ashobora kuba yatezwa agatego i Nairobi, kandi ngo yaje gusanga ari byo nyuma y'urugamba. Nk'umutasi n'umusirikare uvuye mu myitozo y'ubuhanga mu bya gisirikare, yahisemo guca indi nzira itazwi n'uwo ari we wese, maze afata indege ya London agana mu ihembe rya Afurika ya Addis Abeba muri Ethiopia, ahava yurira igana Entebbe ho muri Uganda mu nzira zigoranye n'imitego myinshi kubera amafaranga, ibitabo n'imyenda ya gisirikare yari afite. Ngo nta yandi mahitamo yari afite. Kuvuga ngo either ndabihunga imigendere nkiza amagara yanjye, kuko hari ababikoze barahunga barigendera babivamo, n'ubu barakiruka ntibaragaruka. Ku rugamba ibintu byari bibi, byakomeje no kuba bibi cyane kuko abasirikare ba RPA bamaze kumenya ko Fred Rwigema yapfuye, abenshi bahise bisubirira muri Uganda bavuga ko ibyo gutaha mu Rwanda babiretse ubuziraherezo. Ni mu gihe Habyarimana wari wagarutse i Kigali ikubagaho, we yahise asaba mucuti we Mobutu Sese Seko kuko ugendo wazabanga ko yamwoherereza indwanyi kabuhariwe z'abasirikare be bwite, ndetse n'Ubufaransa bumuha abaparakomando b'abahanga ngo yivune umwanzi. Paul Kagame yakomeje abwira François Soudan ko ageze ku rugamba yasanze ibintu byose ari akavuyo, nta bugenzuzi, imirwanire ijabiriye ndetse n'ibindi. Tariki ya 9 z'ukwezi kwa 7 mu 2024 ubwo yari mu bikorwa byo kwiyamamaza mu karere ka Gicumbi, mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru n'abakoresha imbuga nkoranyambaga, yemeje ko nta cyizere cyo gutsinda bari bafite kuko n'ibikoresho byari bike cyane. Ati: natwe kubera aho twavaga nuko twari tumeze n'ubushobozi butari buhagije, twarabikoraga ariko nta garanti, nta kintu cyakwemezaga ngo ibyo urwanira uzabigeraho, ariko bagomba kurwana anyway kuko nicyo wahisemo kandi niyo inzira yari imbere yawe warebaga wakoresha gusa. Yahise yibuka urugamba barwananye na Museveni muri Ugandan Bush War, bakarwanya igisirikare kinini cya Milton Obote bakagishyira hasi. Ngo yahise bihuza nuko Mao Zedong yahanganye na Shanghai Sheikh agahangura igisirikare cye cyari kinini kandi cyari indahiro muri Aziya. Yibuka ibyo yarazi kuri General Von Nguyen Giap, umunyavietnam washyize hasi igisirikare cya mbere kinini cya Amerika nyuma yo gutsinda abafaransa n'abamwaje. Abo bose ngo bari bahuriye ku bwoko bw'imirwanire bwa guerrilla warfare. Muri uko guhanga rero n'ibibazo nyine ugomba gukoresha rero ubwenge, noneho gukoresha ubwenge. Ese uhangana n'ibibazo ute? Guhitamo inzira uhangana nabyo nayo noneho niho hazira gukoresha umutima n'ubwenge, bikaguha icyo gukora bitewe n'icyo ufite, n'icyo uzi ku mwanzi, n'uburyo bwo
gukoresha kugira ngo utsinda ari urugamba rumwe hano cyangwa ahandi cyangwa utsinda urugamba runini rwo kurangiza ikibazo cyose. kandi ngo icyo bose baharaniraga ni ukugira uburenganzira bw'ibanze bwabo no ku gihugu cyabo. Iyi ikaba intego ntayigayizwa. Ngewe rwose nari mfite uburenganzira bwo kurwanira uburenganzira bwanjye. Nkuko mu 2014 umwanditsi Gigi Thatcher yabisobanuye neza mu gitabo abenshi bise igitabo cya mbere giteye ubwoba wakakita The Art of Guerrilla Warfare, ngo imirwanire ya guerrilla yifashisha ibyitwa hit and run tactics, gukubita umwanzi ukiruka, sabotage, gutesha umwanzi umutwe, ambush, gutega ibicu umwanzi, byose bigakorwa bigambiriye gutsinda igisirikare kinini. Gusa uyu mwanditsi yahamije ko bidashoboka, ari nko kugerageza kugenda hejuru y'amazi kurwana intambara ya guerrilla udafite amashyamba manini yo kwihishamo, ukagerekaho n'ubumenyi bugendana n'ubutasi burutu bw'umwanzi. Icyanyuma kikaba kuba abasirikare bawe bafite imyitozo na discipline itajegajega. Niyo mpamvu yabatozaga ati kila mmoja ajue wazi kwamba jeshi letu hili ndiye msingi wa chama. Yahise afata ingabo bajya gushinga ibirindiro mu mashyamba yo mu birunga, aho bari kujya basohokamo bakajya gukora sabotage and hit and run, mu gihe nyamara aho bari kurwanira mbere hari ahantu h'imirambi harambuye nta mashyamba, kandi barwana ubwoko bw'intambara ya conventional warfare. Ikintu cyabafashije kurusha ibindi byose ngo nuko hari ishyaka n'impamvu ikomeye. Iyo mpamvu ikaba yararutaga buri muntu wese wari uri muri FPR na APR. Ni nako mu myaka yo hambere Tito Rutaremara yabisobanuye agira ati igihe twari dutangiye intambara, iyo kiba nk'igitekerezo gishingiye kuri Fred Rwigema biba byarapfuye, yapfuye nko ku munsi wa kabiri twateye, ariko tugashobora guhaguruka tukongera tukiyorganiza tukashyira hamwe tugahaguruka tukagera kuri iyi ntambara. Hakaboneka abandi nabo bakora nk'ibyo yakoraga, wenda bashobora kuba baramurusha ariko nuko batakiriho ngo birebe. Ibyo avuze byo kwiyorganiza nibyo byo kwifashisha guerrilla warfare ya Afande Paul Kagame, ndetse bahise babikora ku itariki ya 23 z'ukwa mbere ku 1991 batera ku muvuduko umujyi wa Ruhengeri, bafungura imfungwa zari muri gereza ya Ruhengeri, ahasigaye bahita baburirwa irengero. Ibyo byari hit and run, maze leta ya Habyarimana itisaba ko abayobozi ba FPR bareka bagahurira insere ho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Kinshasa kwa Mobutu, bagasinya amasezerano yiswe Insere Ceasefire Agreement. Ibyo ngo nukuba bahagaritse imirwano bakabanza bakumvikana. Aho imbere mu basirikare ba APR Paul Kagame yatozaga ingabo ze kutagendera ku by'amoko byabarizwaga mu Rwanda. Ati kwani ukiwa unasema wewe unapiganisha ukabila, mwishowe na wewe vitendo vyako unaviingiza ukabila, basi hapa sasa hakuna tofauti na wale ambao unapigania. Hagati kwa Habyarimana ntibumvise ibyo basabwe na RPA insere, nuko yongera gukoresha sabotage na hit and run ku itariki ya 5 z'ukwa 8 ku 1992 bafata umujyi wa Byumba. Maze mu gihe gito umuryango w'abibumbye nabwo usaba impande zombi kugiye Arusha bagatangira kumvikana, ibyaje kuvamo Arusha Agreement. Mu gihe impande zombi zitari ziri kwemeranya ku byo basinyiye Arusha ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 2 ku 93, RPA yakoze igitero kidasanzwe, noneho bagera ku birometero 50 uvuye mu mujyi wa Kigali. Aha noneho ibintu byari bitangiye kuba bibi. None umuryango w'abibumbye wongeye guhamagaza impande zombi Dar es Salaam muri Tanzania mu kiswe Dar es Salaam negotiation, bakomeza gusaba leta ya Habyarimana gushyira mu ngiro ibyo bemeranyijeho mu mishyikirano ya Arusha, harimo gusangira ubutegetsi, kuvanga ingabo n'ibindi byari guhuza impande zombi. Byakomeje gutyo kugeza mu ijoro ry'itariki ya 6 z'ukwa 4 ku 1994 ubwo indege ya Habyarimana Juvenal wari perezida w'u Rwanda yahanurwaga. Abigarukaho yemeje kwihanurwa ry'indege ye ari urujijo ariko rw'intambara, nkuko nawe iyamuca muri humye ngo yari kumwivugana. Ati erega mu by'ukuri Habyarimana yari ari ku ruhande nari ndi kurwanya, ni ibintu byumvikana ko no gupfa yashoboraga gupfa byoroshye. Ibaze iyo nanjye mpfira mu buryo bumwe nk'ubwo. Ku rupapuro rwa 48 rwa cya gitabo cya François Soudan, uyu Mufaransa yabaje Perezida Kagame icyo yari ari gukora naho yari ari ubwo indege yaraswaga. Nawe ati twari turi kureba umupira w'amaguru igikombe cya Afurika. Byari bigeze hagati mu mukino, umwe mu basirikare araza avuga ko yakiriye ubutumwa buturutse ku ngabo zacu. Neza muri uyu mwaka yongeye kubisubiramo atibeshya ati amakuru yaje ubwo twari turi kureba umupira muri imwe muri izi nzu, hari gukinwa imikino y'igikombe cya Afurika.
I remember it was Senegal playing Cameroon. ndibuka ko Senegal yari irimo ikina na Cameroon niba nibuka neza. Watching here. And somebody came nuko umuntu anzanira ubutumwa ko indege ya Habyarimana iguye. Habyarimana's plane had crashed. Uwo musirikare ubu ni retired General James Kabarebe nawe ati Radio Rwanda irabivuga nzanirukanka ndamubwira kuko yarebaga umupira w'igikombe cya Afurika cy'amarushanwa wanyuma mubwiye ntitwumvise ko indege ya Habyarimana iguye arande baravuga ati mugende mu confirming niko yambwiye ati mukurikirane izo nkuru mumenye izarizo mumenye ko ari byo. nkuko twese twabimenye kuva ku itariki ya 7 z'uko kwezi hahise hatangira jenoside yari iri gukorerwa abatutsi. Ibyo byatumye ibyo kurwanira noneho byiyongera. Ati ubwo jenoside yari itangiye ikintu cyihutirwaga kwari ukurwana n'abantu bari kwica. Icya kabiri kwari ukugerageza kurokora abantu benshi uko dushoboye. Kugeza ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 7 mu 1994 intambara yo guhangana na FARC ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi yari irimbanyije, maze ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 7 bitangazwa ko RPF itsinze FARC. Ku itariki ya 19 uko kwezi kwa 7 Paul Kagame yasagirwa vice president wa Repubulika y'u Rwanda, ariko akabifatanya no kuba minisitiri w'ingabo. Ibyo byarakomeje maze wari president Pasteur Bizimungu aza kwegura ku mwanya wa president ku itariki ya 22 z'ukwa 4 mu 2000, bituma wari vice president ahita aba president w'agateganyo kugeza ku itariki ya 29 z'ukwa 8 ku 2003 ubwo yatorerwaga kuba president w'u Rwanda. Muri aya matora ya mbere abanyarwanda bamutoye ku bwiganze bukomeye kuko mu bakandida batatu Paul Kagame, Faustin Twagiramungu na Jeanne Pomsen Nayinzira bamurikiye umusaruro w'ababatoye, byemezwa ko Paul Kagame abaye president w'u Rwanda atowe ku majwi arengaho gato 95%, mu gihe Twagiramungu warahiye ko bamuriganyije we yagize 3.62%, naho Nayinzira agira 1.33%. Yarahiye ku mugaragaro mu byishimo bye bya mbere, ariko ari n'intangiriro idasanzwe. Mu 2010 nabwo Paul Kagame yongeye kwiyamamaza ahagarariye ishyaka RPF Inkotanyi, yiyamamazanya n'umukandida w'ishyaka PSD Jean Damascene Ntawukuriryayo. PL itanga Prosper Higiro, ndetse bwa mbere habonekamo umugore Madame Rivera Mukabaramba wahagarariye ishyaka PPS. Byarangiye Paul Kagame yongeye kwanikira abagenzi be kuko yagize amajwi hejuru ya 93%. Nyuma y'imyaka 7 ku itariki ya 4 z'ukwa 8 mu 2017 yongeye kwiyamamazanya n'abakandida Philippe Mpayimana wigenga na Frank Habineza w'ishyaka Democratic Green Party of Rwanda. Nabyo birangira Paul Kagame yegukanye insinzi ku majwi 98.79%, Mpayimana abona 0.73%, Frank Habineza yegukana 0.48%. Ku yindi nshuro rero mwibuke ko kuva ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 7 abakandida n'ubundi Paul Kagame, Philippe Mpayimana na Frank Habineza bariyamamaje, abanyarwanda bongera kugirira icyizere Paul Kagame bamutora hejuru y'amajwi 99.15%. Aho wakwibaza impamvu abanyarwanda bagirira icyizere umuntu inshuro enye mu gihe cy'imyaka 24 bakemera ko akomeza kubayobora. Ibi byaba kwigiza nkana kuko abaciye akenge muri twe basobanukiwe impinduka zabaye mu Rwanda kuva ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 7 mu 1994 Paul Kagame ubwo yabaga vice president kugeza ku itariki ya 19 z'ukwa 7 kwa 2024. Imyaka 30 yuzuye neza, igihugu gihindutse mu nzego zose, zaba ubukungu, uburezi, ubuhinzi, ikoranabuhanga, imibanire myiza n'ibindi byose byatumye Paul Kagame agishyira ku ruhando mpuzamahanga. Mu ngero zizwi n'izitazwi mu buryo buziguye n'ubutaziguye, numwe mu batuye Afurika bahawe ibihembo bwite by'agatangaza. Ibi niko bimeze kuko mu 2003 ubwo yarafite imyaka 46 yahawe igihembo cy'umuyobozi muto umaze kwesa imihigo muri politike. Ni igihembo cyitwa Global Leadership Award gitangwa na Young Presidents Organization. Mu kwezi kwa 4 ku 2005 kaminuza ya Pacifique yo muri Leta Zunze za Amerika yamuhaye impamyabumenyi y'ishimwe ya Dr. mu by'amategeko ku bw'iterambere n'umuhate mu gucungura abari mu kaga. Maze mu mwaka wakurikiyeho muri Mata 2006 kaminuza ya Oklahoma Christian University nayo imuha impamyabumenyi y'ikirenga y'icyubahiro n'ishimwe ku byo yakoreye isi. Mu 2007 kaminuza ya Glasgow yo muri Scotland yamuhaye indi mpamyabumenyi. Mu 2009 ishami ry'umuryango w'abimbye rishinzwe abana UNICEF ryamuhaye igihembo Children's Champion Award cyo kumushimira uruhare rwe mu kwita ku bibondo byo muri Afurika by'umwihariko mu Rwanda. Muri uwo mwaka kandi yahawe igihembo cy'akataraboneka gihabwa umuyobozi ku isi wahize abandi mu guhaga udushya no kwadukana iterambere ridasanzwe. Ni igihembo cyitwa Most Innovative People Award for Economic Innovation.
ni nabwo kandi muri uwo mwaka yahawe umudari w'amahoro uzwi nka International Peace Medal. Mu 2010 yahawe igihembo cyo gutumbagiza uburinganire, igihembo gikomeye cyane cyitwa Lifetime Leadership Award for Development and Equality. Muri uwo mwaka kandi igihugu cya Benin kimuha igihembo cy'ishimwe kiruta ibindi byose muri iki gihugu, Grand Croix Ordre de Mérite du Benin. Ku itariki ya 27 z'ukwa cyenda mu 2010 mu rutonde rw'abantu 50 b'ibikomerezwa ku isi, New Statesman Paul Kagame yashyizweho nk'umwe mu Banyafurika ijambo ryabo ridatangirwa ku isi yose. Mu 2011 Paul Kagame yahawe igihembo cy'umuyobozi udasanzwe Outstanding Leader, maze ejo bundi mu kwezi kwa gatandatu kwa 2024 kaminuza yo muri Korea Yonsei University ishima Perezida Paul Kagame n'impamyabumenyi y'ikirenga Doctora mu gisata cyo gutekereza politike zidasanzwe zigenerwa rubanda no guhuza bidasanzwe ibikorwa rusange bigatanga umusaruro mwiza kandi vuba. Perezida Paul Kagame ni umwe mu baperezida bake bashimiwe na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wakunze kumvikana cyane anenga Abanyafurika. Yashimye Paul Kagame ati murakoze cyane, n'iby'icyubahiro cyinshi kuba ndi kumwe na Perezida Paul Kagame. Ndashaka kugushimira bwana Perezida. Hagati kuva ku itariki ya 28 z'ukwa mbere kwa 2018 kugeza ku itariki ya 10 z'ukwa kabiri kwa 2019, Paul Kagame ni wari umuyobozi w'umugabane wa Afurika binyuze mu muryango wa Afurika yunze ubumwe uhuriza hamwe ibihugu byose bya Afurika. Kubera izo mpamvu zo gukundwa n'amahanga, gushimirwa n'ibihugu, ibigo mpuzamahanga na za kaminuza zibanza kubikorera ubushakashatsi n'abantu ku giti cyabo, bose bemeza ko ubuyobozi bwe bwazanye impinduka zidasanzwe mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo bikaba ari byo bituma Abanyarwanda bo nk'abagenerwa bikorwa b'ibyo byose badasiba kumwereka urukundo banamushimira mu matora, aho bamutora ku mpuzandengo iri hejuru ya 90%. Ibintu biba ku baperezida bake cyane ku isi, kandi nawe akemeza ko atinya gusiga igihugu kuko abona